balkanska YouTube scena raste iz godine u godinu. Držite brzo, imam jedan zadatak za vas. Hitno je. Ovo je bilo baš brzo. Pa rekla si da dođemo brzo. Karta Zapadnog Balkana. A Milicu nije mnogo zanimalo što me svrbi. Okej, to možda i nije bitno za ovu priču. Pre svega, dobrodošli na MTS Balkan Tube Fest 2017. Elem, Milica je čitajući vaše komentare sa prošlogodišnjeg BTF filma došla na fantastičnu ideju. Zašto ove godine ne bismo napravili najveći balkanski challenge? Fantastično, vrhunska ideja! Ali kako? Na sve je mislilo. Cile i ja smo dobili challenge da obiđemo sve youtubere na Balkanu, da krenemo na dugačak i uzbudljiv put. To je naš challenge koji moramo da ostvarimo kako bi ostali youtuberi mogli da urade svoje challenge. Velika odgovornost. Prva destinacija, Hrvatska, Zagreb.